Jean-Paul Chaka, avocat et conseiller juridique, politique et diplomatique de l'AFC M23 et négociateur de l'accord cadre du processus de paix à Doha au Qatar, signé le 15... Niki mwavuga ku makuru ari kuvugwa mu masaha ya vuba aha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku wa 24 Gashyantare twamenyeshejwe urupfu rwa Wiringoma ndetse no kongera kubura imirwano no kuhazaza kwayo hagati y'abarwanyi ba AFC M23 n'ingabo za leta nyuma y'isinywa ry'amasezerano y'amahoro. Maître Paul Shyaka mu gusubiza yagize ati yego reka mbanze nanga umucyo ku byo mwita kongera kubura imirwano. Mu by'ukuri imirwano ntiyigeze ihagarara nubwo habaye imbaraga mu biganiro byabereye i Doha ndetse nubwo hasinywe uburyo bwo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge. Guverinoma ya Kinshasa yakomeje kugaba ibitero ku birindiro bifitwe n'ingabo z'igisirikare cya ARC arizo ngabo za AFC M23. Ku ruhande rwacu rero nta kintu gishya kirimo. Guverinoma ikomeje kurenga ku gahenge kasinywe kuva umwaka ushize kandi birabaje cyane kuba yaragabye igitero ku musirikare mukuru wari ahantu hatari ibikorwa bya gisirikare, hatari naho hari ikibazo cy'umutekano cyangwa igikangisho cyari cyo cyose. Ibi n'ubundi buryo bugaragaza umugambi wa guverinoma wo kwerekana ko idafite ubushake nyabwo no gushaka gusenya burundu inzira y'ibiganiro by'amahoro byabereye i Doha. Byongeye kandi ku bijyanye n'iyi gahunda y'ibiganiro ndashaka kongeraho umucyo. Umwaka ushize tariki 15 Ugushyingo hasinywe amasezerano y'ingenzi hagati ya Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi andi masezerano yasinywe ku itariki 4 Ugushyingo i Washington yari mu bundi buryo bw'ibiganiro byabaye hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru agira ati niki mwavuga ku rupfu rwa Wiringoma wari umwe mu bayobozi bakomeye ndetse n'umuvugizi wa gisirikare w'ihuriro Fleuve Congo Alliance Fleuve Congo AFC M23, kandi urupfu rwe rukaba rwaragize ingaruka zikomeye ku mbaraga z'ihuriro. Maître Jean-Paul Shyaka ati n'igihombo gikomeye ku mutwe wacu n'ubuzima bw'umuntu bwatakaye nta mpamvu ifatika. Icyo twavuga gusa n'akabaro n'agahinda gakomeye. Nk'uko nabivuze, ibi bigaragaza ubushake bwa guverinoma bwo guhagarika inzira y'ibiganiro by'amahoro. Turabyamagana cyane muri iki gihe ibihugu by'inshuti byari byagaragaje ubushake bwo kudufasha no gushyikira gahunda y'amahoro, bikomeje kongera imbaraga mu kuyishyigikira. Birababaje kubona muri icyo gihe cyose guverinoma yo ihitamo gukomeza kurenga ku masezerano y'agahenge ndetse ikanibasira ingabo zacu mu gihe nta mirwano yari iri kuba. Umunyamakuru ati niki ku bwanyu kitagenda neza cyangwa kibangamira ishyirwa mu bikorwa no gukurikiranwa neza kwa masezerano y'amahoro yasinywe hagati ya guverinoma Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23? Niki ku bwanyu kiri ku isoko y'iki kibazo? Maître Jean-Paul Shyaka ati nuko ubushake bwe guverinoma ya Kinshasa bwo kugera ku mahoro binyuze mu biganiro. Ntibashaka ibiganiro, bagerageje uko bashoboye kose kubisenya no kubihagarika, cyane binyuze mu kurenga inshuro nyinshi ku masezerano y'agahenge. Bashaka gukomeza intambara atari uko bazi ko bazayitsinda, kuko batazayitsinda, ahubwo nuko ibagira akamaro. Bikungahaza binyuze mu mibaro y'abaturage no ku maraso y'abasivile b'inzirakarengane. Ntekereza ko biri mu murongo wabo gukomeza intambara atari kugira ngo bayitsinde, ahubwo kugira ngo bakomeze gusahura no kwikungahaza ku bw'inyungu zabo bwite ku kiguzi cy'abaturage. Umunyamakuru ati ibiganiro by'amahoro byahungabanyijwe kandi birahagarara nyuma y'urupfu rw'uyu muvugizi wa gisirikare. Niki mugiye gukora kugira ngo ibiganiro byongere bikomeze no gushyigikira inzira y'amahoro? Maître Jean-Paul Shyaka ati turakizera ibiganiro, turizera ko ibihugu by'inshuti bizashyira igitutu kuri guverinoma kugira ngo igaragaze ubushake nyabwo kandi ibe inyangamugayo mu nzira y'ibiganiro bya Doha. Umunyamakuru ati hari abantu benshi bashobora kuba batazi impamvu nyamukuru zituma M23 ikomeza urugamba. Mwakwibutsa izo mpamvu zatumye M23 itangira urugamba rumaze imyaka myinshi. Maître Jean-Paul Shyaka ati AFC M23 irwanira kubohora abaturage ba Kongo, kubakura mu miyoborere mibi imaze imyaka myinshi. Iyo miyoborere yahinduye abayobozi ba politiki itsinda ry'abantu bashaka kwikungahaza no kuguma ku butegetsi ku kiguzi cy'abaturage.
by'umwihariko mu burasirazuba bw'igihugu bakoresha amayeri yo guteza amacakubiri hagati y'abaturage, bagashyira amatsinda amwe ku yandi, bagateza urwango n'amakimbirane ashingiye ku moko kugira ngo bagume ku butegetsi. Ibyo turashaka ko bihagarara. Turashaka ko abanyekongo bose babona uburenganzira bwabo bw'ibanze, harimo n'uburenganzira bwo kubaho, uburenganzira bwo kugenda bisanzuye, n'uburenganzira bwo kugira umutekano wabo n'ibyabo. Turashaka kandi ko ikibazo cy'impunzi z'abanyekongo kirandurwa burundu, kandi ko abanyekongo bose bari mu bihugu by'amahanga nk'impunzi, bamwe bamaze imyaka irenga 30 bashobora gutaha mu gihugu cyabo bakabaho mu cyubahiro bakwiye. Turwanira icyubahiro cy'umunyekongo mu gihugu cye. Icyo cyubahiro gikubiyemo kubahirizwa ku burenganzira bwe bw'ibanze, harimo n'uburenganzira bwo kubaho neza. Umunyamakuru ati hari bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera muri Kongo babashinja gushaka guca igihugu mo ibice, balkanisation, mufata uduce tumwe na tumwe tw'igihugu. Mubivugaho iki? Maître Jean Paul Shyaka ati ibyo ni ibinyoma, nta mugambi n'umwe dufite wo guca igihugu mo ibice. Ni inkuru ikwirakwizwa n'ubutegetsi buriho kugira ngo butere abaturage ubwoba no kwirindira inyungu zabwo, ariko ibyo si ukuri, n'ibihuha byambaye ubusa. Umunyamakuru ati ni ubuhe butumwa mwagira ku barwanyi banyu no ku ihuriro ryanyu Alliance Fleuve Congo M23, cyane cyane mu gukomeza inzira y'ibiganiro? Maître Jean Paul Shyaka ati abarwanyi ba AFC M23, haba abayobozi ba politike cyangwa abasirikare, bose bazi ko urugamba rukomeje, nta gusubira inyuma. Tuzakomeza urugamba kugeza igihe umunyekongo azabona icyubahiro cyuzuye, kandi intego zose zatumye bafata intwaro zigerwaho. Turahamagarira kandi abanyekongo bose barambiwe imiyoborere iriho, ababajwe kandi batengushywe n'ibiri kuba mu gihugu, guhaguruka bagashyira hamwe nk'umuntu umwe, bakifatanya natwe kugira ngo tuzane impinduka nyakuri mu gihugu cyacu. Kuva hasinywa amasezerano y'ingenzi y'amahoro kwa 15 Ugushyingo 2025 hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23, nta mpinduka ziragaragara ku butaka. Ibitero birakomeje kandi ibiganiro ku byerekeye amasezerano atandukanye biracyategerezwa gutegurwa, nk'uko Maître Shyaka bitangaje ku wa kane. Ni byiza kumenya ko hari amasezerano 8 arimo uburyo bwo kugenzura no kwemeza iyubahirizwa ry'agahenge, kurekura abafungwa, kubona ubufasha bwa kiremwa muntu no kurindwa mu buryo bw'amategeko, gusubizaho ubutegetsi bw'igihugu, umutekano, kurekura abasirikare bafashwe bari mu mirwano, ndetse no kuba impunzi zimuwe zasubira mu gihugu cyazo cyangwa aho bari kuzahura ubukungu no kurwanya imizi ibibazo by'akarere, ubutabera, ukuri no kwiyunga. Urupfu rwa Wilingoma no kwaguka kw'imvururu nibizafasha mu kongera ibiganiro byihuse. Goma et l'intensification des hostilités ne vont certainement pas aider à la reprise rapide des négociations.